근데 재밌다마자 레자 동의 동안 지난 두드라 재밌다마자 아니 사바타마 세바 그 사, 중에 자라를 누르지 대하지면 제 사토에는 그 다만 센터로 그 따버스 되요 뭐래 따버스 사대요 뭐 사바타마 세바 다 사토에 지버지는데 그 세우로 에스도 동안이 줄지마 가자 들어가면 동안이 동안 어떤데 살아 저네 그래 그래도 코로나라 다 하이를 깨워 미를 깨워 하이를 깨워 있는 거 따고 다가 돼 지야말 봐 하이는 에 지금 내 손에 하이는 야만 내 손에 수다 수파 그래 난다 바닥이 하 수금다 수매감 들어 제베네 대다제 야투 수매감 같은 거 제베네 그다 안내면 뭐야 말이 내가 라야 그래 제가 무슨 전도를 그래서 무슨 채팅 남라 교원나 치사 고베 말이 교원나 치사 고베 말이 제가 나 숨은 사셔 되지 생각하면도 되게 나 치사 고베 말이 제가 쉬었다가 무슨 문제로 제가 먼저들 생활해 먼저들 생활해 지금 가수래 지금 밴드로 전부 다 지금 빈빈자만 모르다 가면서 부르다 지금 그 수비지 연애 그 민은 다보면은 당하지 쉽지래마도 지금 다보면은 당하지 쉽지래마도 지금 어디 질문에 말이지 다 가수래 그 밴드 전부 여기 교화야고 줘야만 주나 밴드 전부 지금부터 지금부터 한다 밴드 전부 용한테 교화가만 지금부터 주버리 제가 드려 한번 같이 다도 정전 하나 신 나가지네 앞다든 지지 zul라들 뭐 되지 좋아요 나는 나가지 정전이지 근데 윤호자가 주고 야버지 아니 그 개발 배제된 20살 때 배제된 뭐지 다 디바바시 좀 가서래 레 도자 세단 tim 뭐다 또 선주제 치드바시 배제당제 중앙자가 간 저버디 아니 여자게 그래서 여자게 온서 여자게다 배지당 공로 가서다 이제 때문에 근데 또 여자인다 만져도 자고 간다 또 되는 집에 그래 개월 배지당 맞춰서 개월사 배지당 집에 따라와 건전 낭바이 있는 건전로 쳐고 그래 아니 섬들지마다 그것이 저항한테 개말하니야 아니 건전로 쳐고야 맨에 고가면이야 섬들은 집에다 그래 지금 생계랑을 팬도나 랑거고 그래요도 생계랑 내잖아 랑 간드는 것도 생계랑 팬도나 간데 그래도 다나지 랑이 샤라 팬도나 시스템 빼가고 랑이 샤라 너무 많더라고요
share pen, look at all the sometimes rang the bell, shall know about my teachers, all the bell. Pendacho, and the Javan Camera name, shall Pendaja, Hangba. Oh, somebody then shall Pendaja, training. That Ray, Jen Hangba, Chedan, the little high chairman of Jeda, or Namian to them, Dojag, Bushi, President, or I just talked about the Jede, Gansom Jubashi, Dibabashi, Sacha, the Kasuri, the Jibi, Sanguji, Dibabashi, President, Pasadi, and the 30 minutes of Yati, 30 minutes of Yati, Mangazon and Jay, 30 minutes of Yati, Nazoma Jubiat to the in summer, the things of travel. 30 minutes to the Nazoma Jubiat, Nazoma Ju, Nazoma Ju, Da, Bruisen to the Tinditi Witchimber Sato Mali, Mina Sing, Tamanasa, Lama Taminium, Lama Kulato, Sunja, Tutua, Control the Witchimber and Saga, Da, Katu to water, because something says shard, the suggestion says, what is Judah, the mother, Mana, Mina, she did the Witchimber Samina, the Vasata, Lama, the Lama Kulato, Sunja, Tutua, the Ovar, the Witchimber inside. These only I want on the military at the 30 million near Kanga, tuning in some Jubria to Nyawa Jaya to do the Nyawa Jaya to the middle, they were back at James Lamachi, Sire to the bed, that million research. Takawa Mamma is a church. Oh, teaches the little bit of channel. Pick over it, stop, Joe. Missing Joe. Miss Trollach with that. Trollach, I said Trollama, developed to start and Trollach. Then, President has on the Kawama doing you what was there? Happy सर्वप्रथम अब चित्त उत्पादनको विषयमा आशय चाहिँ के भन्ने भने यो हाम्रो जीवन चाहिँ एकदमै मानव चोलो चाहिँ एकदम दुर्लभ मानव चोलो हो यो पाउन असम्भव जस्तै हो यो वास्तवमा भने अहिले हाम्रो चाहिँ सम्भव भइरहेको छ यो असम्भव जस्तो चाहिँ मानव चाहिँ दुर्लभ मानव चोलो चाहिँ अहिले सम्भव भएको छ जसरी झेरुम्बुचीले चाहिँ एक पटक मात्रै यो जुनी पाएको बेला भनेर चाहिँ एउटा भन्नुभएको छ श्लोक त्यो जस्तो गरेर चाहिँ यो हाम्रो मनुष्य जीवन चाहिँ अहिले एकचोटि प्राप्त भएको बेला अब हामीले यो संसारिक सुख चाहिँ सबै क्षणिक सुख हो त्यो सबै क्षणिक सुख चाहिँ हामीले चाहिँ सुख क्षणिक दुःख के भन्छ सबै क्षणिक सुख चाहिँ हामीले परम सुख हो भनेर हामी त्यसमा चाहिँ भ्रममा परिरहेका हुन्छौँ त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ त्यो नबुझेर गर्दाखेरि त्यो सबै संसारिक सुखहरू चाहिँ सबै परिवर्तित दुःख हो त्यो अहिले तत्काललाई सुख भए पनि त्यो पछि गएर त्यो फेरि दुःखमा परिवर्तन भएर जान्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो सबै संसारिक क्षणिक सुखहरू चाहिँ परिवर्तित दुःख हो त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ यो नबुझेर गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब चाहिँ जहिले पनि त्यो संसारिक दुःखलाई नै संसारिक सुख क्षणिक सुखलाई नै सुख हो सम्झेर परम सुख हो सम्झेर त्यसको पछि लाग्दाखेरि हामी चाहिँ जहिले पनि अब तपाईको चाहिँ यो भव सागरमा यो संसारमा यो दुःखको सागरमा उमलिरहन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब हामी सबै जन्मेपछि मृत्यु हुने नै हो हैन जन्मिनु नै मृत्युको लागि हो त्यसपछि चाहिँ के भन्छ मिलनपछि बिछोड हुनु स्वाभाविकै हो त्यसले गर्दाखेरि मिलन भएपछि बिछोड हुने पनि त्यो निश्चित छ जसरी आफ्नो साथीभाइ आफन्तहरू इष्टमित्रहरू जोसँग पनि हामीले जीवनमा भेट भइसकेपछि त्यो एक दिन छुट्टिनै पर्छ जन्मिसकेपछि त्यो एक दिन मर्नै पर्छ त्यसले गर्दाखेरि हुन त हामी कहिलेकाहीँ अब सुरुमा हामी भेट हुँदाखेरि मिलन हुँदाखेरि खुसी पनि हुन्छौँ
तर पछि त्यो अन्तत हामी छुट्नुपर्छ भन्ने हामीलाई ज्ञान हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो सबै चाहिँ अब यिनीहरू भन्ने कुरा चाहिँ दुःखको दुःख हो होइन। अहिले जस्तो यो मिलन भएर छुट्टिनु अनि जन्मेपछि मृत्यु हुनु होइन चाहिँ यस्तो सबै कुराहरू यो संसारिक यो सबै कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ दुःखको दुःख हो होइन। त्यसपछि गएर तपाईँको हाम्रो यो अहिले हामीले चाहिँ लाग्छ हामीलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीले आफूले सञ्चय गरेको सम्पत्तिहरू पनि अब चाहिँ सबै कुरा जे पनि छ नाम दाम यो सबै चाहिँ सम्पत्ति भौतिक चिजहरू पनि सबै चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्छ त्यो पनि छोडेर जानुपर्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो भवसागरमा हामीले चाहिँ अब अहिले संसारमा यो दुर्गति लोक र सुगति लोक जुन 6वटा लोक छ यो लोकमा चाहिँ हामी तपाईँको विशेष गरी अहिले पहिले हामी सुरा पहिले असुरा लोक पहिले मनुष्य लोक अहिले चाहिँ हामी मनुष्य लोकमा छौँ। तर कहिलेकाहीँ हामी सुरा असुरा लोकमा पनि जन्मिन सक्छौँ। त्यो सबै कर्ममा भर पर्ने आफ्नो कर्ममा चाहिँ भर पर्ने हो। तर अब के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसको अब यो सुरा असुरा यो सुगति लोक जहाँ जन्मे तापनि तिनै लोकमा जहाँ जन्मे तापनि अब त्यसको पछि हामी कहाँ हुन्छ भन्ने हामीलाई निश्चित हुँदैन। तर यो मनुष्यहरूको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि आफ्नो कर्मको हिसाबले चाहिँ हामी त्यहाँ धर्म गर्न सक्छौँ कुशल कर्म गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ आफ्नो वशमा हुन्छ भने जस्तो सुर असुर लोकमाहरू त्यस्तो धर्मको चाहिँ गर्ने अवसरहरू नभएको कारणले उसको जीवनभरि त्यो सबै वसुन्जेल सबै सुख भए तापनि तर मृत्यु पश्चात निश्चित पनि फेरि दुर्गति लोकमा पतन भएर जान्छ। जसरी चाहिँ नर्कलोक प्रेत लोक पशु लोकलाई हामी दुर्गति लोक भन्छौँ। यसरी चाहिँ उहाँ त्यहाँबाट चाहिँ त्यसरी एकैचोटि त्यसरी चाहिँ पतन भएर त्यहाँ जान्छ। त्यस्तो खालको चाहिँ अहिले हामी मनुष्य लोकमा चाहिँ कमसेकम हामीलाई चाहिँ त्यो खालको अवसर छ हामीलाई धर्मसँग चाहिँ साक्षात् भेट हुने धर्म गर्ने अवसरहरू। त्यसले गर्दाखेरि यो कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ र त्यो सुरा र असुर लोकमा चाहिँ त्यस्तो खालको धर्म गर्ने अवसरहरू प्राप्त हुँदैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो कुराहरू बुझ्यो भने अहिले हामीलाई लाग्छ हामीले धेरै सम्पत्तिहरू आर्जन गरेका हुन्छौँ ठुल्ठुलो घरहरू बनाएका हुन्छौँ पुरै चाहिँ धेरै कुराहरू सम्हालिराखेका हुन्छौँ होइन। त्यो सबै चाहिँ हामीले के सोच्छौँ भन्दाखेरि हामीले पहिले चाहिँ के सोध्छ मैले आफ्नो व्यापार व्यवसाय राम्रो गरेर मैले चाहिँ यो चाहिँ धेरै सम्पत्तिहरू आर्जन गरेँ यो ठुलो घरहरू बनाएँ होइन चाहिँ गाडीहरू किने जस्तो लाग्छ होला। तर वास्तवमा भने त्यो त्यति मात्रै सीमित चाहिँ होइन। हामीले राम्रोसँग बुझ्ने हो भने चाहिँ त्यो चाहिँ के त भन्दाखेरि पूर्व जन्ममा हामीले गरेको पुण्य अर्थात् धर्मको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले व्यापार गर्दा पनि आफ्नो व्यवसायहरू चाहिँ सफल हुने आफूले जे चितायो आफूले जे गर्यो त्यो सबै सफल भएर आफू सम्पन्न हुने। त वास्तवमा हामीले अहिलेको कार्यले मात्रै त्यो अहिलेको व्यापार गर्ने चाहिँ एउटा कारक हो। तर त्यतिले मात्रै हामीलाई सम्पन्न भएको चाहिँ होइन सम्पत्ति प्राप्त भएको चाहिँ होइन। त्यो वास्तवमा भने राम्रोसँग निहाल्ने भने त्यो भनेको हाम्रो पूर्व जन्मको आफ्नो पुण्यको कारणले गर्दाखेरि त्यो अहिले प्राप्त भएको। तर अब त्यसलाई चाहिँ हामीले अब फेरि पनि के छ भन्दाखेरि हामी चाहिँ अब त्यो पुण्यले प्राप्त गरेको चाहिँ थाहा पाए तापनि तर अब हामी चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अब त्यो सही सम्पत्तिहरू त्यो प्रयोग गर्ने तरिका अब त्यो जति छ हामीसँग भौतिक सम्पत्ति अब हाम्रो आफ्नो शरीरै पनि भनौँ भौतिक शरीर यो सबै चाहिँ प्रयोग चाहिँ हामीले के कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा भने त्रिविषको क्लेश जो रिस राग अज्ञानताको वशमा परेर हामीले प्रयोग गऱ्यौँ भने त्यो भनेको चाहिँ अन्तिममा गएर फेरि हामी दुर्गति लोकमा पतन हुनेको कर्म मात्रै हामीले सञ्चय गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सबै कुराहरू हामीले प्रयोग गर्दाखेरि सकेसम्म त्यसलाई चाहिँ अरूको हित हुने गरी होइन अरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने खालको आफूलाई पनि राम्रो हुने खालको अर्थात् त्रिविषको क्लेशबाट चाहिँ मुक्त भएको चाहिँ खालको आशयबाट अर्थात् त्यस्तो खालको चाहिँ कार्यबाट हामीले चाहिँ काम प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसो गऱ्यो भने त्यो आफूलाई पनि हित अरूलाई पनि हित हुन्छ। जसरी अहिले हामीले सोध्छौँ हामी चाहिँ जहिले पनि अब यो के भन्छ अहङ्कार डाहा लोभ होइन यो चाहिँ अज्ञानता यो रिस यो सबै चिजबाट चाहिँ हामी होइन तपाईँको अब सबै अकुशल कर्म मात्रै सञ्चय गरिरहेको। त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यसको कर्मले गर्दा पछि दुःख हुने त्यसपछि दुर्गति लोकमा पतन हुनेसम्मको चाहिँ कर्म हामी सञ्चय गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो कुराहरू हामीले बुझेर जसरी अब हामी आफूलाई चाहिँ नराम्रो गरेको मन पर्दैन होइन एउटा उदाहरणको लागि आफूलाई अरूले नराम्रो गरेको मन पर्दैन राम्रो गरेको मन पर्छ भने त्यस्तै गरी अरूलाई पनि आफूले सकेसम्म राम्रो गर्ने हानि नगर्ने चाहिँ गर्नुपर्छ। किनभने त्यो उदाहरण आफैलाई राख्दा पनि हुन्छ
किन आफूलाई नराम्रो गरेको नराम्रो बोलेको अर्थात् त्यो गरेको चाहिँ मन पर्दैन हो त्यही रूप चाहिँ आफूले लिएर अरूलाई पनि त्यस्तो चाहिँ मन पर्दैन त्यस कारणले मैले त्यो गर्नु हुँदैन भन्ने खालको चाहिँ हामीले चाहिँ शिक्षा लिएर त्यसरी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ र अहिलेको यो एकदम दुर्लभ यो आजको यो के भन्छ जीवन चाहिँ अहिलेको दुर्लभ जीवन चाहिँ अब यो तपाईँको के छ भन्दाखेरि अहिले हामी चाहिँ अब यो जस्तो अहिले यो जीवन चाहिँ दुर्गति लोकमा नजाने खालको अवसर हामीले चाहिँ बनाउनु पर्छ किनभने यस्तो खालको दुर्लभ जीवन यसरी चाहिँ अहिले सबै कुराहरू मिलिरहेको बेला अब अघि भने हामीले चाहिँ धर्म शरण गर्ने गुरुहरू सबै चाहिँ हामीलाई चाहिँ भइरहेको अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले यो खालको यो अवसर चाहिँ हामीले चुकाउनु हुँदैन यसलाई चाहिँ नचुकाइकन हामी कमसेकम अरू नभए पनि दुर्गति लोकमा पतन नहुने खालको चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ अब वास्तवमा भने अहिले जस्तो अहिले दुर्गति लोकमा जस्तो पशु लोकमा जस्तो सर्प बाघहरू अरू पशुहरू चाहिँ त्यसले चाहिँ के गर्छन् त्यस्तो खालको उसले महापाप सम्झाए जस्तो गुरुलाई चाहिँ त्यो गरेको चाहिँ के भन्छ बेखुसी बनाएको अर्थात् गुरुको चाहिँ आज्ञाहरू पालना नगरेको गुरुसँगको समय चाहिँ के भन्छ ब्रेक गरेको त्यस्तो खालको पापहरू चाहिँ उनीहरूले गर्दैन किनभने उनीहरूलाई त्यो खालको अवसर पनि छैन तर अब हामी मनुष्यबाट चाहिँ त्यस्तो खालको हुने हामीलाई अवसर पनि छ तर त्यो अवसर सँगसँगै हामीलाई खालि त्यस्तो खालको फेरि खतरा पनि छ किनभने आफ्नो गुरुसँग त्यस्तो खालको चाहिँ समयहरू चाहिँ होइन चाहिँ के भन्छ त्यो हुने त्यस कारणले अब गुरुको त्यसमा चाहिँ वचनहरू चाहिँ पालना नगर्ने त्यस्तो खालको महापापहरू पनि हामीले चाहिँ सञ्चय गर्न सक्छौँ त्यसले गर्दाखेरि त्यसको कर्मले चाहिँ हामी कल्पौँ कल्पसम्म चाहिँ हामी दुर्गति लोकमा पतन हुन सक्छौँ त्यसले गर्दाखेरि एकदम हामीले ध्यान दिएर एकदम चाहिँ यसलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ यसलाई खेलाचीको रूपमा नलिकन यसलाई चाहिँ एकदम चाहिँ गहन रूपले यसलाई चाहिँ श्रवण गरेर यसलाई मनन गरेर आफ्नो जीवनमा चाहिँ लागू गर्नुपर्छ cái rằng một mà sẽ na re thabo tu juchimbo ruang de bagina semja de tandu semja ni semja chamba de ingje ge be pen da pen da ba de rangxing gi ti nge pe na mo khasa de khasa gen shema je o tel ten yang tel ten ni ka tu de long de di ya me jiao che ju ju le ta tu san ji ka mo ta ya o jin di yo le na na ja ta ne ka zo le o de ka za 저 남부에나 공조소 대바진 자저바 가서 지지어래 개와 가서 사서 람저바 빠빠빠 semjana 자민들 가서 지편도 가서 지지어 라마치 어디에다 대자 마셔마치 제마시한다니 제마시한다 저지도 루스도 저 마시한다니 메시 트라지 유에 자라자마 트라지 아니 무드라치인데 가 메제 플라치인데 제가 무슨 가면 돈 영어도 들을 가라 가버렸다 들을 제자단도 나랑도 내 죄니가 야다 대중에다 나게 죄시 말해 먼저 아니 주준도 아니 신의 배제 개보시라래 나 보고서 아니 진정도 배제 개보시라고 먼저 떠와야 버려 야 저는 갈래 야야 말해 부부 암전을 썰는 부부 암전을 달로 주다 암전을 썰는 주다는 또 어디지 그래 얘네 부부들이 자라 마음먹겠죠 그도라 돌비쯤 그도라 나도 기도 말해 제가 그냥 나는 도기 그저 세도 나는 라데 그세도 하면 세상 말에 배신 말에 제가 들려는 주제 개발하래 제가 제가 그냥 가지고도 제가 오다 되는지 몰라지 다 개와 가서 사투로가 섬전을 잡아다 인지고 개와 가서 섬전 무증도 씁니다 근데 거저 술 대배고 거저 술라도 제도 님마다 봐서 좋아해 어데
근데 좋아하거든. 유도 그도 제발 너 단도 마 저거래. 제가 그러다 아진다 가인부다디 라니다 콜라트 타베고 못하봤지. 다지다 내가 디기 동안이라 지지 내가 디기 더 콜라트 타베고 봐. 너무네 콜라트 타베고 봐. 뒤야 제 더워 있네. 어디 다졌던데 야시라 말이 다 다졌던데 쌤잖아. 내가 펜바를 어디 나가다니 와서 찍었으면 또 쌤전 당 내가 동안 탐데 거의 동안 저지 못을 봤다네. 네, 거의 동안 저지 못 된다. 먹으셔 먹지. 그래서 거의 동안 저지 못 하네. 아들이 가져래. 뒤에나 숨어난 신기 니가 대화 제대 되나요? 되지 가도 되나요? 늘기라 다들 좀 늘기 개발봐 개발되면 다들 좀 콘돔만 거 콘돔이 미개발 사이는 콘돔만 무슨 매서 가지는 매서 그정 마신 말아 매서 그거까지 같이 그거지 사 꼬모 가고 같이 사기 중앙에 남자 보내지 매서 그래서 그거 정말 아니 자단 교육에 들어주는데 내리 개와지 시기에 암점으로 그 수남 삼에서 암점으로 그 신하전 닝어말에 맨날 지게도 그 대고 랑거리네 그 수남이 아마로 봐 저다 저 수남에는 들어서 보더니 동안 제자 민들게 동안 줄어 아다 동안 줄어 엄마 줄 동안 가서 그러면에 다빼 먹먹이 배 나가나 까마다 니마다 가가면 나가 내 뭐지 나 신경 쓴다 빼 말이 먹먹 동안 가서 그러면에 이제 온도 동안 뭐를 주지 동안 trauma 야마스 그러다 어떤데 밑도 베스스스스스 대체 나는 그러나든 가서다든가 가동만 가서 동안 뭐 주제 승승승승 동안 뭐 동안 주사지 바스 동안 주사는 건 인생 매번 얻어도 소든 어제 시원해서 어제 자자 뻔한 하나도 뻔한 차샤나 네 샤바 자대세는 정함도 가야 만들어잖아 자대서 저들가 자대로 망고 샤제 가이서 가지고 마에 뭐 차도 마에시 어디로 가거든 제발 건도 디지 되다 디지거래 이나야 내 주신가 말에 누가 말해 누가 마셔다 누가 줄로 뭐 줬어 너 인생 건 누가 사줘다 신내시는 내 와빠빠빠빠 제대로 도서 빼대 샤다 빼대 샤다 와서 미러와 빠빠발라만치 어두스레 당에 나는 저다 말다 에이 대도 통도 야마도 통도 이내 강투도 많은 적이요 다지 다가 대망 다도 심지어 탐지다 생계 탐 주선서 계사 때는 차대 답지 생각보다 차대 세자도다 미 차대 생각도 아니 나 그때 말다 나 가도 세네 이제 다음부터는 마음을 세우다 제가 참말로 어딘가서 싸워니 미제바 산제를 다좀 되었다 다 이게 주다면 단정도 타버지면 타버지면 계획이 챙긴데 맞은 남 참아만 더 해봐줘
अनि संगे 통 अनि 또 예수 바시 잡았대 선제가 원유도 영어서 어두스다 뭐뭐 강도도 지금 다지 따버지면 가자 맞이 통들보다 강수도 있으면 자유 그러지 아니 다 스스로시 신야는 저한테 가면서 이니 뭐 진지 잡나 이 빈지 지는 빈주를 어째서 그들 어디 제단데 선제도 그런 자주지 못하네 아니야 자가 선제 거가 차랑 주고 제주도랑 선제 거도 되지 대비시 민기 상호다 제 그런 저 어디 수지 어디 서차 विशेष गरेर हामी जो सम्पन्न छौं जो भौतिक चाहिँ चीजले सम्पन्न भएको हामी सबैले जति सक्दो त्यो भौतिक चीजबाट पनि भौतिक सम्पत्तिहरू चीजले पनि त्यो कुराले पनि जति सक्दो प्राणीहरूको हित गर्ने काम चाहिँ लगाउनु पर्छ त्यो सम्पत्तिहरू त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ किन भन्दा त्यसको फलले पछि हामीलाई फेरि अर्को जन्ममा त्यो भन्दा राम्रो र पछि अहिले तत्काल पनि राम्रो त्यसरी चाहिँ अरूलाई पनि राम्रो हुने त्यस्तो खालको हेतु चाहिँ हामीले कर्म सञ्चय गर्ने भएकोले गर्दाखेरि त्यो आफूले आर्जन गरेको सबै भौतिक सम्पत्तिहरू जे पनि छ त्यो पनि सकेसम्म त्यसरी सुखको चाहिँ फल प्राप्त हुने कर्ममै हामीले प्रयोग गर्नु बढी चाहिँ हामीले जोड लाउनु पर्छ विशेष गरी अब हामी बौद्ध मार्गी भएपछि त झन् त्यसमा अब हामीले अझै धेरै गर्न सक्छौं हैन त्यसले कति मान्छेहरू त अब धर्म नजानेर हैन आफ्नो जीवनहरू त्यतिकै खेर फालिरहेको छ यस्तो अमूल्य चाहिँ एक बार मात्रै एकदम गाह्रो चाहिँ असम्भव जस्तो पाउने जीवन एकचोटि पाएको जीवन चाहिँ त्यतिकै जीवन पनि खेर फालेको आफूले आर्जन गरेको सम्पत्तिहरू पनि सुखको हेतु नभएर अझै दुर्गति लोकमा पतन हुने खालको त्यस्तो खालमा चाहिँ हामीले धेरै प्रयोग गरिरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो सबै चाहिँ अब के हो त भन्दाखेरि हामीले यो सबै कुरा चाहिँ आफ्नो अज्ञानताले गर्दाखेरि हामीलाई थाहा नभएको चाहिँ त्रिविशको क्लेशले चाहिँ हामी त्यसको बसमा परेर चाहिँ हामीले त्यसरी चाहिँ कार्यहरू गरिरहेका छौं त्यसलाई अलिकति हामीले चाहिँ अब विचार गरेर त्यस्तो खालको चाहिँ आफ्नो भएको सबै त्यस्तो चीज पनि सकेसम्म त्यसरी चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ र अब यो साँच्चै भन्ने हो भने त अब म त त्यस्तो धर्म आज त्यसरी चाहिँ खास गरेर तपाईले त्यसरी चाहिँ धर्म शरण गर्नुपर्छ त्यस्तो खालको चाहिँ चित्त लिएर त्यो गर्ने भनेर चाहिँ तपाईँ चाहिँ सम्पूर्ण प्राणीको हित गर्ने भनेर तपाईँ चाहिँ के भन्छ तपाईले त्यो धर्म शरण गरेको हुनुपर्छ हुन त अब म धर्म प्रवचन दिने त्यस्तो खालको धेरै त्यस्तो जानेको केही पनि होइन म भन्दा पनि यहाँ सानो आनीहरूले धेरै चाहिँ बढी जानेको छ म त एउटा चाहिँ के भन्छ गधा जस्तो मात्रै हुँ वास्तवमा भन्ने भने हैन म त चाहिँ जसरी अहिले हामीले गधाको कानमा चाहिँ सुन हाले पनि चाहिँ एउटा आवाज मात्र आउँछ ढुङ्गा हाले पनि एक प्रकारको आवाज मात्रै आउँछ त्यस्तो खालको हो म त वास्तवमा त्यस्तो खालको हो गधाले त कमसेकम भारी बोक्छ म त्यो पनि भारी पनि म त बोक्न सक्दिन हैन त्यसले गर्दाखेरि यस्तो खालको भए तापनि तर पनि अब हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दा पनि तपाईहरुले चाहिँ प्राणीहरू सबै प्राणीको हितको लागि मैत्री करुणाको चाहिँ चित्त उत्पादन गरेर सकेसम्म धेरै पुण्य कमाउनेपट्टि लाग्नुपर्छ यो संसारिक क्षणिक सुखलाई चाहिँ धेरै त्यसमा नरमाइकन यो संसारिक क्षणिक सुख अघि भने क्षणिक सुख सबै परिवर्तित चाहिँ दुःख हो त्यसले गर्दा त्यस्तो कुरामा हामीले धेरै मन नलगाइकन सकेसम्म अब त्यसलाई चाहिँ आफू पनि सुख प्राप्त गर्ने र अरूलाई पनि सुख प्रदान गर्ने खालको हेतुमा प्रयोग गर्नुपर्छ र त्यति मात्रै नभएर अब हामीले अहिले गरेको चाहिँ दुर्गति लोकमा पतन मात्रै नहुने अर्थात् हामी निर्माणसम्म मात्रै प्राप्त गर्दा पनि त्यो लक्ष्य पुग्दैन वास्तवमा हो भने हामीले सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई चाहिँ यो
के भन्छ भव चक्रको दुःखबाट संसारबाट मुक्त गराउनको लागि मैले बोधिचित्त उत्पादन गर्दै बुद्धत्व प्राप्त गरेर सम्पूर्ण प्राणीको हित गर्छु भन्ने खालको चाहिँ हामीले चित्त चाहिँ उत्पादन गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले धर्म शरण गर्नुपर्छ र पुण्य त्यसको लागि अब जतिसक्दो चाहिँ के भन्छ तपाईँले पुण्य धेरै कमाउनुपर्छ। त्यो पुण्य कमाएर मात्रै त्यो सिद्धि हुन्छ। किनभने अहिले हाम्रो मन चाहिँ हामी चाहिँ यो के भन्छ तपाईँको वास्तवमा नै हाम्रो मन चाहिँ त्यो पुण्यमा जाँदैन। जहिले पनि हामी चाहिँ यो त्रिविशको क्लेशको बसमा परेर हाम्रो मन मात्रै होइन, हाम्रो काम हाम्रो कर्महरू चाहिँ सबै चाहिँ अकुशल कर्मपट्टि बढी जान्छ, ध्यान जान्छ। किन भन्दाखेरि अब खास गरी यो के भन्छ हाम्रो चाहिँ पुण्य चाहिँ कमाउने भन्दा पनि बढी अकुशल कर्म अथवा पाप कमाउनेपट्टि हाम्रो मन र कार्य चाहिँ बढी जान्छ। त्यसले चाहिँ अब हामीले चाहिँ झन्झन अब जस्तो तपाईँको के भन्छ यो जति पनि हामीले दुःखहरू जसरी अब हामीले सबैले दुःखहरू चाहँदैनौँ, दुःख जति नचाहे तापनि तर हामीलाई दुःख आइरहन्छ। किन भन्दाखेरि त्यो अज्ञानताको कारणले गर्दाखेरि होइन, रिस राग र द्वेषको चाहिँ बसमा परेर हामीले गरेको कर्महरूको कारणले हामीलाई चाहिँ झन्झन दुःखहरू आइरहेको छ होइन। यो किन भन्दाखेरि अज्ञानता भनेको चाहिँ यस्तो खालको हो कि तपाईँको अज्ञानताको कारण जसरी चाहिँ यो संसारमा घाम छैन भने एकदम अँध्यारो भयो भने त्यहाँ केही पनि देख्दैन होइन, त्यस्तै खालको अँध्यारो खालको चाहिँ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको हामीले त्यो नजानेर नदेखेर नबुझेर त्यस्तो खालको कर्महरू गर्छौँ। जस्तै एउटा उदाहरणको लागि तपाईँले एउटा मासु पसलेलाई हेरौँ होइन, कतिवटा त्यहाँ कुखुराहरू उसले त्यहाँ चाहिँ मारिरहेको हुन्छ। अरू मासु पसलहरू पनि हेरौँ होइन, उसले गर्नु त त्यो कार्य सबै के हो भने उसको खुसीको लागि गरे हो नि त। तर पनि अब त्यो उसलाई अज्ञानता, उसलाई त्यो त्यस्तो प्राणीको हत्या हिंसा गर्दाखेरि उसलाई त्यसको दुःख चाहिँ यति आउँछ। त्यो यो जन्म मात्रै होइन, अर्को कल्प जन्मसम्म पनि त्यसले चाहिँ दुःख आउँछ भने उसलाई ज्ञान छैन। त्यो ज्ञान नभएको अज्ञानताको कारणले गर्दाखेरि उसले एकदम उसलाई कुनै भयरहित ढङ्गले ऊ चाहिँ एकदम मजाले चाहिँ उसले अरूको प्राण चाहिँ हत्या गरेर उसले चाहिँ बेचेर आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहेको हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। अब त्यस्तो गरिसकेपछि हामीले जतिसुकै दुःख नचाहे तापनि दुःख आइहाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि अब म त्यस्तो खालको शक्ति भएको त्यस्तो त केही पनि होइन। तर मैले सकेसम्म ती प्राणीहरूलाई कहिले पनि सबै प्रार्थना गर्ने गरेको छु। त्यो सबै प्राणीहरू चाहिँ जति पनि आज के भन्छ त्यो प्राणीहरूलाई चाहिँ मैले के भन्छ त्यो प्राणीहरूलाई चाहिँ मैले जति पनि योभन्दा अगाडि अहिले र भविष्यमा त्यस्तो चाहिँ प्राणीहरू हत्या हुने जसरी चाहिँ मृत्यु हुँदैछ त्यो सबै प्राणीको लागि मैले चाहिँ कसरी प्रार्थना गर्ने गर्दछु भन्दाखेरि आफूले सञ्चय गरेको तिनै कालको भूतकाल वर्तमानकाल भविष्यकालका पुण्य, त्यस्तै सम्पूर्ण प्राणीहरूले सञ्चय गरेको तिनै कालको पुण्य, त्यस्तै सम्पूर्ण बुद्धहरूले तिनै कालमा सञ्चय गरेको पुण्य सबै एकट्ठा गरेर त्यो पुण्यको बलले चाहिँ त्यो प्राणीहरू चाहिँ कहिले पनि दुर्गति लोकमा चाहिँ पतन नहोस् होइन। त्यति मात्र होइन, दुर्गति लोकमा मात्रै पतन होइन, उसले पतन भइहाले पनि केही छिन मात्रै पतन होस् र उसलाई चाहिँ फेरि चाहिँ तत्काल उसलाई चाहिँ अमूल्य मानव चोलो प्राप्त होस्। त्यस्तो खालको मानव चोलो प्राप्त गरेर फेरि बुद्धको शासन बुद्धको धर्मसँग भेट भएर बुद्धको धर्म पनि महान धर्मसँग भेटेर त्यस्तै गुरु पनि कल्याण मित्र त्यस्तो खालको सद्गुरुसँग भेट भएर उसले पनि फेरि पनि अब चाँडै फेरि बुद्ध चाहिँ धर्मको अभ्यास गरेर उसलाई चाहिँ ऊ पनि चाहिँ के भन्छ मार्ग र भूमिको चाहिँ सिद्ध भएर ऊ पनि चाँडो यो संसार यो भवचक्र संसारबाट मुक्त होस् भनेर प्रार्थना गर्छु। र हामीले पनि आज यो जुन धर्म शरण गर्दैछौँ त्यो गर्दा आजको जुन आगम पनि शरण गर्छौँ वज्रच्छेदनको यो सबै चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ त्यस्तै खालको चित्त उत्पादन गरेर आज हामीले धर्म शरण गरेको चाहिँ सम्पूर्ण प्राणीहरू चाहिँ यो भव आफू पनि चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गर्ने र त्यसपछि सम्पूर्ण प्राणीहरूको पनि यो दुःख यो भवसागरबाट उद्धार गर्छु भनेर त्यसको लागि त्यसको निम्ति मैले यो धर्म शरण गर्छु भनेर चित्त उत्पादन गर्छु।这可上这个的这老人这弄的给我出去上班的人就白加上我这老人生活我在了第一的这些时候今年的我人的白了家钱的लेके नमंगाल लेके वाचुने सावधन तो दूस ताचे दूस खाना तो दूस
변도체 중앙도도 쉬운바 어디는 내가 다 가서래 진주나 가서니다 제 졸라 안겠던 안단단지 하고 시라야 하고 다다를 쉬어 좀 와서 내가 안게돼 하고 세 돈다타 지지 저도 지금 하고서 레드만 또 다가래 이제 야부 로싱메 니 가산 대강 타바 대강은 또 제 가스를 제르미지겠다 템바트 용뱅에 이tumba 레다 계획이 담았지 템바트 비키든 템바타도 다지 가산데 쇼레 롭트 아주 쇼레 되니 제 지지고 많이 받던데 람상고 사마를 때 제도 왔는데 가자 리미지 가서 실 가자 리미지 씨 그래서 이제 생달부터 생달부터 어디 산자는데 아니 다른 거 많이 해보자 아니 그 많이 나다 지금 어디 산고 로자 재단데 사바자지 다들 로버도 쉬래 같은 Temendo kaza dollar timta tidu tanga dollar reda dollar tidu ore de otelizi mra de kazanya hola choma chon de kaza marmara tidu mare kaza bumni cha marmara bumti dan chalre 어제도 들었죠. 놀라 본데도 들었죠. 근데 아니 거데 데 루바가지 공인보다 근데 징을 제마송 디밀라마데 세비신 때와 안데와 때마 징이 제송 니 안디레 디니 다디 로봇 자디 시아티 가르쳤는데 처배만하던데 지가 캠보 단에 루망고 쉬웨이 제자한테 알았는데 지가 캠보 나 담버디 거기에 다지 도진라 루가 주고 뭐죠 이렇게 지가 캠보 또 어제 다디 공부 그래도 뭐 둘이 같이 오면서 라마 같이 옆자데 어디다 시바던 두바 호투 시업자 저도 어디 샤라가 맞았지 대체지세니 샤라 맞았텔라 돌라 붐니면도 붐니나 붐시나 다가서 붐니는 어디 들으죠 맞았들 어디를 잡으려다 봐 정말 땅 주가 말이에요 다의 팀 다가 아마 저거 또 바탕 저데 살아 어디 부가래 진짜 어디 다다 저거게 주 공세 어또 가르고디 아래 저 돌라 저리 찌진 제비 찌들와 근데 다음에 그러지 가서 샷된 드라이브에 그 강라대 가고 아니 강라대는 저 준비에 국가라고 아니 강라대 어디면 그 가르쳐 어디 공돌라 그다음 돌아 지딘 어디 풀에 어디 어디지 다들 그 라우드랑도 상도 버려지시 한다 시행을 자시주지 이 신토이나 아무거 어떻게지 다 그렇고 제면은 장말로 조선당제 장말로디 봐도
다 공부시야 다 봐주다 레기 좀 벌어 제가 봐주 짐바 그러래 다 좋아 레다 상마도 장하자 말이 도시 도시 다디 이제 메토디 쉬야도 가르치다 레게와 춘준지 사원들 러브르즈는 레게와 춘준지 사원들 로자천부 어디다 이 베르지 띵거다 베티베 저세 저세 니 가서 다른 기승만 얘기시오니 별이야 러브르즈 근데 더 뒤인지 생활이 이 고베나 생활이 다 생데 로달 파제로니슈 저러면서 로니시 다 신자다 오케이 나 로징이 좀 하든지 이제 로니시 삼아서 어달로니시 가자 그냥 간단히 로니시사 어데 무슨지 어떤지 다 침bre 감가라 그저디 가서래 디 공부지 붙이라 근데 저단 책이 그게 잔스 왜 잔도 그걸 kendus은 저거 그는 공부지라고 야 공부신 뒤나라고 저러면서 또 대단하신데 그러신 분들이 하더라 딱오는 집에를 저자다 많이 저한테 저러다 저를 망쳐 나 매망조스는 사야 되고자 어도 그때 어두세 대대해서 지산테 뭐 좀래 어두세 हजुर यो हिजो मैले भनेको जस्तै जसरी गुरु रिम्बुछेले भन्नुभएको छ जस्तै सानो सानो चाहिँ पुण्यले पनि ठुलो फल प्राप्त हुन्छ भने जस्तै गरी हिजो मैले यहाँ मैले आफ्नो सामाजिक क्षेत्रमा गरेको कामहरूको यहाँ तपाईहरुलाई जानकारी गराएको थिएँ अब हिजो त्यहाँ सबै ठाउँमा सबै रकमको संख्या ठ्याक्कै त मैले भन्न सकिनँ त्यहाँ कति तलमाथि पनि भयो होला तर अब वास्तवमा भने हिजो जति पनि गरेको थियो चाहिँ जेर बुझेको चाहिँ त्यसमा धर्म जति पनि त्यहाँ भष्टाउनेहरू थियो त्यहाँ धेरै गरेको थियो तर आज वास्तवमा भने मैले त्यसमाथि आज के जोड्न चाहन्छु भन्दाखेरि तातो पानीमा अहिले सेङ्डा रिम्बुजेको जो आनी गुम्बा हुनुहुन्छ त्यहाँ गुम्बा पनि भूकम्पले त्यो गुम्बा क्षति भइसकेपछि त्यहाँ पनि मैले तपाईको चाहिँ उहाँहरूको अनुरोध अनुसार 1,15,000 जति डलर मैले सहयोग गरेँ उहाँहरूलाई त्यसपछि एउटा भारतमा यो छोप्यामाको माथि त्यहाँ बस्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ एउटा झिगा खेम्बो हुनुहुन्छ उहाँको पनि त्यहाँ गुम्बाको चाहिँ त्यसको खानाको चाहिँ अक्षय कोषको लागि वार्षिक त्यो खानाको त्यसको लागि 1 लाख हो या 2 लाख मलाई ठ्याक्कै त याद भएन तर त्यसरी चाहिँ त्यहाँ पनि चाहिँ सहयोग गरेको छु र यो अलिअलि चाहिँ अब एकैचोटि सबै नभए पनि अलिअलि चाहिँ के भन्छ किस्ता गरेर मैले त्यहाँ दिँदैछु र त्यस्तै गरी यहाँ अहिले नेपालमा पनि अस्ति भर्खरै पनि यो बीचमा जो अहिले हाम्रो यहाँ चाहिँ यहाँका चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ घर भाडा तिर्न नसकेको कोही अलिकति के भन्छ अवस्था नाजुक भएकोहरू थियो उहाँहरूलाई पनि मैले $70,000 जतिको चाहिँ सहयोग सबैलाई गरेका थिएँ र यसको यो
चाहिँ भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि सानो सानो पुण्य कर्म सञ्चय गरेकोले चाहिँ ठुलो फल प्राप्त हुन्छ भन्ने यो उदाहरण मैले तपाईँहरूलाई दिँदैछु। र त्यो चाहिँ टिबेटमा पनि मैले एउटा गुरुम्बुजीको मूर्ति जो खाममा एउटा गुम्बा छ त्यो त्यहाँ चाहिँ एउटा मूर्ति बनाउँदैछ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ अहिले सेराछेको चाहिँ घिसी कुसो कन्जुर हुनुहुन्छ, उहाँ पनि त्यहाँको हुनुहुन्छ, खाम गावा भन्ने ठाउँको त्यहाँ चाहिँ पनि गरेको छु। र यो सबै चाहिँ गर्नुको मतलब चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यो सानो चाहिँ हामीले पुण्यको कर्म गरे पनि त्यसको लाभ चाहिँ ठुलो हुन्छ, फल प्राप्त हुन्छ भनेर मैले तपाईँहरूलाई उदाहरणको लागि यो भनिरहेको छु। र यो सबै गरेर वास्तवमा चाहिँ अब हामीले यो सबै चाहिँ के को लागि भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अकुशल कर्म चाहिँ शोधन गर्नको लागि र पुण्य चाहिँ वृद्धि गर्नको लागि गरिएको हो। र यसरी सानसानो कार्यले पनि ठुलो चाहिँ फल प्राप्त हुन्छ र त्यसकै लागि हामीले चाहिँ निरन्तर गर्नुपर्छ भनेर भन्छ। 지난주 공부했다 냠내제다 지혜체도 대중이 앉아 다 끝난 나도 내 좀에 공부했다 자외 공부하고 관 민구 수도가 담보 뒤에 같이 오셨다 장주일 생각을 저거래 그럼 라니 자진쇼나 라니 지고 야다 달베 가방 홀트 달베 가방 타고 지금 다 다들 너무나 진짜 어데 선배 탐지 거래 동안 같이 못하네야 아니야 저거 선배 가방 야 어떤 거지 근데 저기 가방을 란팅을 거다스 야 그렇지 이 뒤에 이거라면서 선배 가방 지내버 나부터 타고 대체발라 대체는 민구주에서 어떠세요? 자 민구 마시고도 그런 장주였음 그런 교과랬어. 다 쓰지. 이제 지금 제가 지금 양주 가서 민구주나 자원의 주장 말도라던 게 선배들보다 지금 미지 아버지가 선배들보다 그렇죠. 지대 주정 서를 교과서가 말씀. 이제 지정도 그랬어. 가와사가 말았어. 가와를 말았어. 대체는 가와를 말해. 자 그래서 앞돌았던 게 그래서 그거야. 미제 양아야 어떤 거를 좀 이제 저 지딩 줘서 알아도 맹도와서도 담배 줘서 말았어. फेरि पनि म तपाईहरुलाई पुनर्स्मरण गराउनको लागि म यो भनिरहेको छु। वास्तवमा हामीले अहिले चित्त उत्पादन गर्नेकै कुरा गरिरहेको छौँ र कुनै पनि कामहरू गर्नुभन्दा अगाडि जस्तो हामीले गुम्बाहरूमा पनि दानहरू हैन हामीले चाहिँ चियाहरू चढाउँदा अर्थात् खाना चढाउँदा अर्थात् चाहिँ अरू दानहरू गर्दा पनि पहिला चाहिँ के हुँदा भन्दाखेरि हाम्रो आशय चाहिँ बोधिचित्तको चाहिँ आशय उत्पन्न हुनु पर्यो। बोधिचित्तको आशयले त्यो आशय सहित चाहिँ तपाईले के गर्नुहोस् मैले आज यो चिया चढाएको अर्थात् यहाँ दान गरेको यो सबै चाहिँ के को लागि हो त भन्दाखेरि सम्पूर्ण प्राणीहरू यो भवसागरको दुःखबाट मुक्त गराउनको लागि मैले पनि बुद्धत्व प्राप्त गर्दै चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ यो संसारको दुःखबाट म पार गर्छु भन्ने त्यसको लागि मैले यहाँ दान गर्दैछु भनेर त्यस्तो खालको बोधिचित्त चाहिँ उत्पादन सहित बोधिचित्तको चाहिँ आशय सहित तपाईले चाहिँ यो चाहिँ दान गर्यो। त्यसो गर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ धर्ममा जान्छ। होइन भने तपाईले चढाउन त चढायो तर त्यो चढाउँदाखेरि तपाईको आशय चाहिँ लौकिक धर्म अनि हिजो भने जस्तो 8 प्रकारको लौकिक धर्म चाहिँ भयो त्यस्तो खालको आशयमा तपाईले चढाउनु भयो भने त्यो चढाउनु चाहिँ तपाईको त्यसले चाहिँ त्यो साँच्चीकै बुद्धको धर्म के भन्छ सम्यक धर्म चाहिँ हुँदैन। त्यो चाहिँ खाली लौकिक धर्म
त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ पुण्य आउँदैन। लौकिक धर्मले चाहिँ तपाईँ त्यो पुण्य आउँदैन। त्यसले गर्दा सम्यक धर्म सही धर्म चाहिँ हुनुपर्छ। सही धर्म भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि अघि भने बोधिचित्तको चाहिँ आशयसहितको त्यस्तो खालको चाहिँ हुनुपर्छ। न कि त्यो मैले यहाँ गुम्बामा चढाएपछि मलाई कसैले चाहिँ राम्रो भन्छ, अर्थ मलाई कसैले राम्रो गर्छ, मलाई चाहिँ यस्तो राम्रो हुन्छ भन्ने खालको त्यस्तो खालको लौकिक आफ्नो त्यो खालको स्वार्थ सोच हुनु हुँदैन। त्यो भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ साँच्चीकै सम्यक धर्म अर्थात् सही धर्म हुँदैन। सही धर्म भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि ती आठ प्रकारका लौकिक धर्महरूको चाहिँ आशय चाहिँ नभइकन सम्पूर्ण प्राणीको हितार्थ, सम्पूर्ण प्राणीहरू यो दुःखबाट मुक्त गराउनको लागि, भवसागरको दुःखबाट मुक्त गराउन र निर्माण प्राप्त गरी अन्ततगत बुद्धत्व चाहिँ बुद्ध भूमिमा पुर्याउनको लागि म आफैले पनि बोधिचित्त उत्पादन गरेर चाहिँ त्यहाँ पुग्नुपर्छ। त्यसको लागि म यो दान गर्दैछु भनेर चाहिँ तपाईँहरूले दान गर्यो भने चाहिँ अनि साँच्चीकै त्यो तपाईँहरूले दान गरेको चाहिँ तपाईँहरूलाई पुण्य पनि प्राप्त हुन्छ, एकदम ठुलो पुण्य प्राप्त हुन्छ। त्यसरी चाहिँ गर्नुपर्छ। अन्यथा त्यतिकै फेरि चाहिँ पुण्य प्राप्त नभएको खेर जान सक्छ। सम्पूर्ण प्राणीहरू यो अघि भने जस्तो सम्पूर्ण प्राणीहरू यो चाहिँ भवसागरको दुःखबाट मुक्त चाहिँ गरेर बुद्ध भूमिमा पुर्याउनको लागि मैले पनि आफूले चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ म यो चढाउँदैछु भनेर चाहिँ सम्झिनुपर्छ। 근데 군제를 저는 어떻게지 얘라 야와 탐 저번에 집었다 야와 탐 저번에 집었다 이다 탐 저번에 집었다 탐 탑소 냠서 돈을 쓴데 탐 저번에 집었다 변은 트라마다 체리베 트라마 동자 주수는 좋아서 민다와 다가다 스메탄 근데 스메탄 저를 받지 못한 톱선냐 거 어디 미탄 저러지 못한 미탄데 니말을 담을링 듣지 못다 유니버스 지딩칸 탕을 대봐요 탕을 대봐 어디 미탄 받지 못한 톱선냐 거 대라다 하다하면 탐 저러지 못 받았으니 집에 톱선냐 거 혼자 톱선냐 거 드네 다시네 어디네 다시네 홍도체도 랑 디지 랑이 지고 이제 샘쟁이 쳐도 심지어 랑 파마 집어 말을 랑 파마다 빈자 다른 가보야 집어 말에 샘쟁 타 실지게 말로 탐지 랑이 파마 당을 잡아 저자래 랑이 파마 당을 잡아 저자래 빈자 하나 잡아 저자 다만 찍어래 야 저항을 주면서 저항을 저어주면서 찍어래 야 그래서 그래서 베른 세션은 어디다 버르다 야 그다 저항을 지기지 제와주면서 찍어는 상을 파마를 쓰면서 파다 막 이제 사마를 저도 대다대 전도 필레자고 뜻은 저도 담들은 뭐 군도 토로 다 콘트 참라 런은 뭐든 로종 양대죠 런은 또 샘제 타 정말 직장으로 미직장으로 와 어디 상황을 줘도 좀 내가 그들 님을 주에서 요즘은 님을 주에서 어디 님을 주 어디에 보그래 보그래 어디 빼야고 쉬어줘 냠야고 내게 가자 교환 나가라 하고서 그래 나가 타면라 들 하고서 그래 교환 지금도 지금다나 뭐 보는 지금다나 र तपाईले यो सङ्घलाई दान गर्दाखेरि
अझै राम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि दान तपाईँले अब एउटा मानिलिउँ तपाईँले कुनै दक्षिणा चढाउँदैछ भने पनि त्यो चढाउनुभन्दा अगाडि तपाईँले के सोच्नुपर्छ त भन्दाखेरि राम्रोसँग चाहिँ तपाईँले यो छवटा लोक जस्तो नर्गलोक, पशुलोक, प्रेतालोक, होइन, मनुष्यलोक, यो सबै एउटा पनि नरहेकन नर्गलोकको एउटै पनि प्राणी नरही, पशुलोकको एउटै पनि प्राणी नलगै, विशेष गरी पशुलोकको त अब तपाईँको सानो सानो किरा फट्याङ्ग्रा कमिलाहरूदेखि लिएर सबै यो झिङ्गा मच्छरहरू सबैको चाहिँ लागि मैले चाहिँ दान गरेँ उसकोलाई त्यो के भन्छ त्यसलाई त्यो गरेँ, त्यसको चाहिँ त्यो गर्दै प्रतिनिधित्व गर्दै त्यसको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्दै सबै मनुष्य लोक भनेको यो मात्रै होइन, यस्ता अनगिन्ती लोकहरू छ, त्यसको सबै मनुष्यहरूको पनि चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्दै यो सबै चाहिँ मेरो म लगायत सम्पूर्ण माता समानका प्राणी सबै प्राणीहरू चाहिँ आफ्नो आमा हो। किन भन्दाखेरि अहिले हामी चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यसरी गर्दाखेरि हामी चाहिँ कहिलेकाहीँ आफ्नो आफन्तहरू, आफ्नो प्रियजनहरू त्यसलाई मात्रै सम्झिन्छ, त्यस्तो होइन। वास्तवमा भन्यो भने त्यति मात्र होइन कि सम्पूर्ण यो छवटा लोकको सम्पूर्ण प्राणीहरू, यो अनगिन्ती प्राणीहरू चाहिँ सबै आफ्नो आमा हो। यो कुनै न कुनै जन्ममा आफ्नो आमा भइसकेको छ या पछिको जन्ममा हुनेछ, त्यस कारणले त्यो सबै हाम्रो आमाहरू हो। त्यसले गर्दाखेरि ती सम्पूर्ण माता समानका प्राणीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै मैले यो दान चाहिँ यो सङ्घलाई म दान गर्दैछु। र त्यसरी चाहिँ तपाईँले त्यो खालको चित्त उत्पादन गरेर त्यसरी दान गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो दान चाहिँ के छ भन्दाखेरि आकाश समानको चाहिँ त्यसको पुण्यको फल चाहिँ आकाश समान, जसरी चाहिँ आकाश छ हामीले चाहिँ नाप्न सकिँदैन, त्यस्तै खालको चाहिँ पुण्य तपाईँलाई लाभ हुन्छ। त्यसरी चाहिँ चित्त उत्पादन गरेर त्यसरी सोचेर दियो चढायो भने। 다 뒤제외 손은 nangal 하고 사거 내가 눈을 tenida je gumulugi jawala tamche jawala tambas jawala labja jabol labja na rinji changwa se o tina suma rinji changwa 가수와스나 대다르 저비 소놈은 강 대다르 저비 소놈 강 어때 가서 가운데 되는 수진줄 가운데 되는 수진줄 다디 가서 다디 바 semje 나다님이 semje 탐도를 펜타베 대변다고 수수주의나 관계 자매 내지니 지된 값을 쇼면 돼. 자주 관계에서 자주의 재매 장단님이 지된 감 관계 별로 전부 야가 강가서 수강가도 말에 자설 그래. 자주 체매 장단님의 지진 감 흉말 어디 지진 감은 흉말 지진 감은 흉말 배는 수수주의네 semje는 넓히는 다 수수주의네 가르스나 대니 좀된 대지 송스 된직장은 들 윤저가 보이는 다르스 되는 다 다르더스 지대가 송무자 여자들이 제배 장단님의 지대가 말와 다 여자들이 제배 장단님 무슨 란라 앞에나 제마 빠르도 그 제배는 이 제배 장단님이 여자들이 제배 장단님 봐 라라보나 이 제마 그 지대 감다도 쇼트에 아마서 그런 게 와지 소소비나 다 다른 할래도 봐 다른 게 하수일도 봐 다들 여자들이 제매 장단님이 이제니까
지대니까 타는데 아빠빠빠빠빠빠빠빠빠 되어라 네 쇼가 말했어 지난 semjen ngabita 펜타 겨져라 쇼마레스 수수에 쇼마 세트는 게 소아레스 된지잖아 들라나 리버츠나 다라스 semje 가르스나 sem진이 감 채매 말 sem진이 감네 채매라 sem진이 감 당가매마 채매 아니 제 상황을 저도 정말这样嘛他妈的骗什么了？是吧？接着편도 된다고.甚至참을 보다 편벌들이 제가 교대 오다 참을 보다 또 진짜 편도 된다고. 어제 내가 그냥 하나고 살지. 제가 어딘지 다 어딘지 됐다. यो अहिले चाहिँ धर्म यो पुण्य महापुण्य कसरी हुन्छ धर्म चाहिँ गरेको सबै पुण्यमा हुने महापुण्य कसरी कमाउँछ भन्दाखेरि आचार्य नागार्जुनले यो रत्नमाला यो सूत्रमा चाहिँ एउटा राजालाई भन्नुभएको छ विशेष गरी तपाईले जति पनि पुण्यहरू कमाउनुहुन्छ त्यो पुण्य कमाएको सबै चाहिँ यो सम्पूर्ण प्राणीहरूको हितार्थ तपाईले चाहिँ त्यो चाहिँ परिणामना गरेर त्यसलाई त्यो गर्नुभयो भने त्यो पुण्य चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईको बाल्य जति यो संसारमा संसारको चाहिँ यो संसारमा नटिने खालको बाल्यको कण भन्दा पनि बढी पुण्य हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ किन त्यसरी हुन्छ भनेर भन्दाखेरि वास्तवमा भने त्यो प्राणीहरू हामीले यो लोक मात्र हैन त्यस्तो अनगिन्ती लोकहरुमा त्यस्तो प्राणीहरू चाहिँ अप्रेम्य त्यस्तो गन्नै नसक्ने खालको चाहिँ प्राणीहरू पनि त्यहाँ छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो सबैलाई हामीले एउटा परिकल्पना गरेर त्यसलाई चाहिँ त्यसको निम्ति हामीले चढायो भने हो त्यो पुण्य पनि त्यस्तै खालको चाहिँ आउँछ त्यसले गर्दाखेरि यो संसार यो लोकमै नअट्ने बाल्य नअट अब अहिले हामीले सानो भन्ने हो भने आफ्नो आफ्नो हातको एक मुठी भएको बाल्य त हामीलाई गर्न गाह्रो हुन्छ भने संसारमै नअट्ने बाल्यको कणहरू त कसरी गर्न सकिन्छ हो त्यस्तै खालको चाहिँ पुण्य चाहिँ लाभ हुन्छ आफूलाई भनेर भनेको छ त्यो किन त्यो हुनुको तात्पर्य के हो त भन्दाखेरि हो त्यो प्राणीहरू पनि त्यस्तै खालको अनगिन्ती प्राणीहरू भएको कारणले त्यसलाई चाहिँ हामीले परिणाम गर्यो भने त्यस्तै खालको पुण्य चाहिँ लाभ हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ 제자다 다 그걸 불어 뒤에 그다 토기 신다 그도 모두 좀 불어 선전 지자는 너 담마들 보고 담마들 담마들 그러는 어떤도 저 상황을 제대로 지경 선전 지경 내야 말해 미지경 내야 말해 선전 지경 선전 무슨 지경 내야 말해요다 하고서 공대 제도다 기존 돈 연구실 소위시 상해 체육에 대해서 그래서 연구실 어떠세요? 다 지금 다들 지금 선전 지자 냐와 지자만로 다지 지자만 미지연 다 되게 줄 겨워지 있는 것이 겨워져와 그래서 담아 선전 탐들은 거 잡아 원래 선전 탐들 풀어와 그래서 선전 지자만로 탐자 어떻게 봐도 좋아해 자는 줄이고 드라마도 장마도 가야는 지다십니다. 나 무지는 가리네 오다. 준비들은 틱스 사이드와 오다 모습으로 가는 참을 게부터 버려. 하고나 참을 오다 요즘 막 가지는 것이고 찌르는 것이고 동남아 버리는 것이고 칠리는 것이나 다 tunjang mani zuma ta
어디 상황에서 어디 또 그래서 막 그러면서 어디 상황 타버려. 근데 제도요. 인거쇼라. 제다 어두스. 지셔버지. 지야고 시셔버지. 지야고 시셔버지. 다음에서보다 빼나 미시수나 뒤체도 고겨와 상보지 거기서 내서 제기 이것들만 다다 아니 수는 사제 근데 걔는 상보 당신은 제야다 아니 걔는 상보야 걔라 다 얘기해 주다면 단순 도야다 라 담배 주자 자다 근데 야 저도 자산지 공원을 가야지도 어디 대저 저나 미시자스나 랑남미 미시자스나 대체도 언니기도 고마가 연구시야다 가리는데 가라 레가주도야다 도와서 자자쯤 뭐어도 도야다 그네 자자다야다 디잔체야다 때문에 신부도 디잔체야다 들으면 뭐다 하다 메라도 좋다야다 네 메라도 좋다야다 어zen다 그게 하다 상대기 전부 도야다 상대기 전부 네 신부라 어디 아니다 어디 대전이 뭐 디버타지야 다신대도 그럼 당연히 주다 된장도야 달라야 담배 주는 저들 필요 제가 뒤 근데 샤대만 뭐 제들이 라만 좀 주셔야 돼 샤대만 뭐 제도 어디 필요 거기 깨나서 문제야 내서 제연이야 얘냐 내서 탐줘야 내서 유로 타야 필요 제다 대성다 간다 나도 미번 내셔만 지금 미번 두째베라 근데 야 기준다 좀 민고 마시고나 어선제 다 저런 거 저는 근데 쳐도 아니야 보이나 다 저렇게 어떻게 말해 랑이 거지 뭐만이 가이나다 랑이 거지 선제 다 저렇게 어떻게 두세 가면 제가 오르바더니 미시베 오르바더니 야와도 누가 채슈 누가 삼절 대벌을 아주 여러 번 저를 배워 중앙에 두고 대고도 타야 빙겨봐 바바바바 단어지다 들어보고 제가 공도 다야 가도래 그래서 저와 때는 공도 돼야 내가 내를 표현 대로 제가 담배 주던 제가 도다 그래서 핑어도 산주 저도 산주 공도 핑어를 두세 어떻게 저거래 저를 최제당 두세 최제당 펜 슈 저거래 대 삼바삼 거래 잔주에 삼던 거래 펜 최슈티고 잔주에서는 아이고로 잔주에서 맨에 잔주에서 세다지 어디서 먹는 거지 다 대시로 지나긴다 어떻게 내가 좋다 잔도 다 개발로 좀 쉬자지 뒤로 지고래 세상 다 자만인 걸 주도하는 들으신 거래 다 빼는 자원을 버tis다고 제가 랑 춘리나 자원을 버tis다고 랑 순주슈나 춘리 라마르바 제가 랑 라마자로 자원을 버tis는 순주 töbe나 다 진상 그룹을 찍고 많이 봐 거기 징만 사자 담들한다 저런 저 샤도
저 마치 이니야 대사 망무지 그 인행 맞서서 망무지 자르면서 서로 되거든. 이 순전히 망무 세상 저 두스레 어다 빼는 대세서나 다 망무지 그 자르면서 순주 나이라 세상 오늘 담아로 자르면서 법을 그래. 그 담아 자르면서 법을 그래. 세상 따뜻하게 그 담아로 내라마 자르면서 법을 그래 상 법을 쳐보이 상 자르면서 전이 그냥 그것도 담아 자르면서 법을 보이 법을 그래서 지지거리 이제 부께서지 이건 주저로 뒤지가 왔다. 대대로 그저만 진짜 법을 그래서 어제 딱 기주 법도 그저물 라메 법을스나 라메 기주 라메 심지 라메 따 라마 집에 있나 라메 당모 라메 부부 다마 라메 법부 그래. 침제 라메 침제 라메 법부 그래. 어도체 제자다 어다 간제나다 가서 가본다데나 빼셔거다 자르면서 만들 자르면서 순주터라 제자 자르면서 법부이 삼태면서 자르면서 법부이 안들 저구에 사모이나 이나 두세베나 총주 산제 최기들 저 보월자 하고 여왔어. 구수 전제 구승주 저 보월자 하고 여왔어. 하고서 그 뒤부터 사서 대신 됐은 거예요. 이게 또 잠잠 지다들다 도와 공발하는 거 줘야 들어서 마음도 알아. 이제 남자는 혼자라고 잠발들네. 그래서 나고요. 어디 되시고요. 그래서 선은 시위자로 받아 레벨에서 자자 바람에 받아 바부가 다라면 바부가 그동안 찍이네. 그동안 찍이네. 집에 찍이네. 바부가 이름이 잡아다 아니 이거 말해. 자 저를 건네 순주신영을 침바 수 이나 어디를 순주신영 로마인 수 어다 들리지라 어다 들리지라 쳐봐 들리지라 가서 나는 잘 거에 간 보이네 라면 보이 있었네 라마체니 소저칸 추길라스칸 신도직 지리직 보이네 라면 보이 있었네 저거에서 라마체 소저베는 철저성에 탐자 저 보알이야 하비게 와서 그래 구순투데 전제 구순 사마가 저와 보알이야 학비 와서 그래 어디 시작을 집에 있네 즉 여름에 조금 순지 중요하잖아 어디 지리지 보이네 가리네 신도지 때문에 라면 여 라면 밥이 있었죠 어디 계속 깨워 빠고 맞아봐요 저도 어디 니버디 듣자봐요 자마다 닝구시더라 어디지 요 빠고 맞아봐 전에 안 그때 잠재 대봐 듣자봐요 यो अघि भने सङ्घलाई चढाउँदाखेरि हामीले जो चाहिँ चित्त उत्पादन गर्नुपर्छ आशय हामीले बनाउनुपर्छ
त्यो चाहिँ सम्पूर्ण प्राणीहरूको लागि चाहिँ हामीले त्यो सानसानो गरेको त्यो पनि नछोडिकन गरेको कारणले सानसानो त्यो सबै पुण्यहरू पनि चाहिँ तपाईँको प्राणीहरूलाई प्राप्त हुन्छ। किन भन्दाखेरि हामीले त्यो सबैको निम्ति त्यो के भन्छ परिणाम नगरेको कारणले हो। त्यस्तै गरिखेरि अब हामीले एउटा उदाहरणको लागि अब हाम्रो घरमा एकजना मान्छे बित्यो भने त्यो मान्छे बितेको बेला अब हामीले उसको लागि बितिसकेपछि उसको लागि हामीले गुम्बाहरूमा गएर चाहिँ सङ्घहरूलाई दान गर्ने होइन, त्यस्तै कन्जुरहरू वाचन गर्नु लगाउने, अब वैशेष बुद्धको पाठहरू गर्नु लगाउने, पूजाहरू गर्नु लगाउने र अन्य पूजाहरू जस्तो बुद्धको चाहिँ मन्त्रहरू जप गर्नु लगाउने त्यस्तो खालको धेरै कामहरू गर्न सकिन्छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ एकदम के हुन्छ त भन्दाखेरि उसले कर्म जस्तो सुकै गरेर जहाँसुकै त्यो भए तापनि तर त्यो पुण्यको त्यो परिणामको बलको कारणले गर्दाखेरि उसलाई मात्र होइन, यो सम्पूर्ण संसारका अघि भने जस्तो 6 लोकको चाहिँ प्राणीहरू सबै तपाईँको पशुलोक चाहिँ प्रेतालोक अनि नर्कलोक अनि मनुष्यलोक लगायत अरू सबै लोकका एउटै पनि प्राणीहरूको नरहिकन ती सबैको प्रतिनिधित्व गर्दै मैले यो दान गर्दैछु, यो चढाउँदैछु भनेर चाहिँ तपाईँले परिणाम गर्नुभयो भने, त्यस्तो खालको आशय उत्पादन गर्नुभयो भने र त्यसको निम्ति हितार्थ मैले चढाउँदैछु भनेर तपाईँले त्यस्तो खालको आशय चाहिँ उत्पन्न गरेर गर्नुभयो भने त्यो पुण्यको बलले गर्दाखेरि जो आफन्तहरू पनि जस्तो बितिसकेर पनि ऊ नर्गमै भए तापनि उसको चाहिँ उद्धार हुन्छ, चाँडै उद्धार हुन्छ। त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ पूजापाठहरू गर्ने गर्दछौँ र यो पुण्य चाहिँ सम्पूर्ण प्राणीहरूको लागि प्राप्त हुन्छ। हामीले गरेको चाहिँ पुण्य परिणाम चाहिँ किनभने सबैको लागि गरेको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले जस्तो त्यो हामीले चढाएको एउटा आफूले चढाएको तर चढाए पनि त्यो सम्पूर्ण प्राणीहरूको चाहिँ निम्ति हामीले त्यो परिणाम नगरेर त्यसरी चाहिँ चढाएको कारणले गर्दाखेरि त्यो 6 लोक हो, जस्तो चाहिँ प्रेतालोक, पशुलोक, मनुष्यलोक अनि चाहिँ के भन्छ नर्गलोक लगायत असुरलोक सबैले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो पुण्य प्राप्त हुन्छ, उनीहरूलाई पनि त्यसले चाहिँ फाइदा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो के भन्छ त्यो पुण्य चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले त्यो अहिले त्यसरी चाहिँ चढायो भने त्यो पुण्य चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि साँच्चै भन्यो भने बुद्ध धर्म सङ्घ सबै चाहिँ बुद्ध धर्म सङ्घहरूलाई र चाहिँ सम्पूर्ण बुद्धको त्रिकाहरूलाई चढाएको त्यो भन्दा पनि बढी ठुलो पुण्य चाहिँ हामीलाई प्राप्त हुन्छ। र अब त्यति मात्र होइन, अझै तपाईँलाई म दोस्रो चाहिँ यहाँ अलिकति यो झन्डै महत्त्वपूर्ण छ। यो तपाईँहरूले चढाउँदाखेरि चाहिँ के गर्दा भन्दाखेरि जहिले पनि अब अहिले हाम्रो जस्तो परम पावन दलाई लामाजी हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ अब यो अहिले घेलुक परम्पराको मात्रै नभएर अहिले उहाँसँग चाहिँ धेरै अब यो निङमा साक्याका धेरै अनुयायीहरूले पनि उहाँबाट चाहिँ धर्मशरण अभिषेकहरू लिएर उहाँ शिष्य बनिसक्नु भएको छ। त्यस्तै हामीले पनि उहाँबाट धर्मशरण गरिसक्यौँ, अर्थात् त्यस्तो अभिषेकहरू ग्रहण गरिसक्यौँ भने हामी पनि उहाँको शिष्य चाहिँ धार्मिक सम्बन्ध हाम्रो गुरु भइसकेका छ। त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ हामीले यो चढाउने चाहिँ यो सबै चाहिँ उहाँलाई चढाउँदैछु सम्झ्यो भने फेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तो एउटा हामीले पानी साधारण एउटा उहाँ र उहाँको शिष्यहरूलाई पनि जो उहाँको शिष्य मात्रै उहाँको अहिले हामीले यो पुत्र भने पनि हुन्छ, उहाँको नजिकको पुत्र भने पनि हुन्छ, त्यस्तो उहाँको चाहिँ त्यस्तो खालको जोसुकै होस् त्यसको लागि भिक्षु चाहिँ त्यो नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, सारामार सार्मेको हुनुपर्छ भन्ने छैन, एउटा गृहस्थी नै भए पनि त्यस्तोलाई पनि तपाईँले एउटा पानी चढाउँदा अर्थात् एउटा चिया 1 कप मात्रै चिया चढाउँदा अर्थात् फलफुलहरू अर्थात् एउटा सानो मिठाई मात्रै तपाईँले चाहिँ चक्लेट एउटै मात्रै दिँदाखेरि पनि तपाईँले त्यो चाहिँ मैले यो चाहिँ यसरी चाहिँ मैले परम पावन दलाई लामाजीलाई मैले चढाउँदैछु भनेर चाहिँ तपाईँले सम्पूर्ण प्राणीहरूको त्यो सम्झेर सबै प्राणीहरूको चाहिँ मैले प्रतिनिधित्व गर्दै उहाँहरूको निम्ति मैले यो चढाउँदैछु सम्झेर तपाईँले त्यसरी चढायो भने, त्यसरी चित्त उत्पन्न गरेर चढायो भने त्यसको पुण्य चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 10 दिशामा भएको सम्पूर्ण बुद्धहरू र बोधिसत्वहरूको चाहिँ चढाएको भन्दा पनि बढी चाहिँ पुण्य तपाईँलाई प्राप्त हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले चाहिँ त्यसरी चाहिँ एउटा सानसानो चाहिँ काम गर्दा पनि कर्महरू गर्दा पनि आफूले त्यसरी चाहिँ चित्त उत्पादन गरेर चढाउन सक्यो भने त्यसको पुण्य चाहिँ तपाईँको अपरम्पार त्यस्तो खालको गर्नै नसकिने खालको पुण्यहरू प्राप्त हुन्छ। हो त्यो चाहिँ अब हामीले जीवनमा जहिले पनि त्यसरी चाहिँ आशय चित्त उत्पादन गरेर सानसानो कुरा दानहरू गर्दा जे पनि गर्दाखेरि त्यसरी चाहिँ गर्नु होला र त्यो पुण्य लाभ लिनु होला।
양해되니 슈팅이 롱팅이 되죠. 가서 대디 라마를 그래서 장가와는 친구도 알레 참아요. अब म यसपछि यो वज्र छेदनको अस्तिको त्यो आगम जुन अस्तिको बाँकीदेखि म अहिले एक दुई पन्ध्रमा तपाईँलाई आज यहाँ आगम प्रदान गर्ने गइरहेको छु 다들 잠사 늦어서 그래서 대명직이다. 야디 다다 저저 롱셔야데 선제 탕제 제디 상 란두고 좀 와서 선제 찌자 야와 찌자 뭐 왜다 찌자 근데 찌자 뭐 미찌자 하다 탕제 저거 공도 거의 동안에 좀 들었지 뭐 거기 제들랑 선 अब यो अहिले जो वज्र छेदनको आगम तपाईले श्रवण गर्दाखेरि चित्त उत्पादन के गर्ने भन्दाखेरि अघि भने जस्तै गरेखेरि यो संसारका यो भवचक्रको सबै प्राणीहरू जस्तो नर्गलोकको प्रेतलोकको अनि पशुलोकको मनुष्यलोकको सुरलोकको असुरलोकको एउटा पनि प्राणी नरहने गरी त्यो सबैको निम्ति त्यो भवसागरको दुःखबाट पार गर्नको लागि त्यसलाई बुद्धत्व प्राप्त चाहिँ बुद्ध भूमिमा लानको लागि मैले पनि बुद्धत्व प्राप्त गर्नुपर्छ त्यसको लागि म यो चाहिँ शरण गर्दैछु भनेर चाहिँ तपाईले सोच्नु होला लामे फापुला छोपे शेमा ती इंजिबि गेदुन इंशदा गेदुन तुमा शदा इंगो मारे 어디 수 주는 거다 수 라메 탄데 수저라메 수 수는 거를 제 수변은 윤시를 샤라 진짜다 가서를 연애 열어 양은 깨달은 그런 요한이 양깨단 배르지스 아니 샤라 부야다 소적 부야다 축부야다 그리고 어디 거기서 소스다 집어지니 소설하면 다는 수주 수명이지나 오라메 바부 그래 전들도 들에 샤라 보이는 들에야 소자 먹은 보이네 주글라스 간 보이네 요데 시리지 보이네 어디 들었다 랑 게자 쇼트 알아 상에 저게 탈에 되어서 저 볼이야 하베 수는 저 사버리 구조도다 참만다 저 볼이 하베 그다 수는 저 사르 할레베 수는 사르 हजुर यो अहिले अघि मैले जुन तपाईलाई यो गुरुको आफ्नो चाहिँ के भन्छ नजिकको पुत्र जो अहिले आफ्नै गुरुकोबाट चाहिँ धर्म शरण गरेको अरू धर्ममित्रहरू हुन्छ त्यस्तो खालको गुरु त्यो भन्नुको मतलब त्यो चाहिँ अहिले मैले भनेको सँग नै हुनुपर्छ भन्ने छैन त्यसमा गृहस्थी जो भए पनि हुन्छ त्यस्तोलाई पनि तपाईले उनीहरू कहिलेकाहीँ आफ्नोमा आयो भने भइहाल्यो नआए पनि कहिलेकाहीँ नजिक छ भने बोलाएर त्यस्तो खालको एक कप चिया अर्थात् एउटा पानी मात्रै अर्थात् एक खाना मात्रै एउटा चाहिँ केही मात्रै त्यस्तो चाहिँ दान गर्यो अर्थात् उहाँलाई दियो भने त्यसले पनि तपाईलाई चाहिँ पुण्य चाहिँ एकदम चाहिँ अघि भने जस्तो गर्दाखेरि यो दशैँ दिशाको बुद्धहरू र चाहिँ बोधिसत्वहरूलाई चाहिँ चढाउनु भन्दा पनि बढी चाहिँ तपाईलाई पुण्य प्राप्त हुन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यस्तो चाहिँ त्यो चाहिँ अघि भने जस्तो त्यो सँग चाहिँ भिक्षु चाहिँ त्यो नै हुनुपर्छ भन्ने छैन त्यो गृहस्थीहरू भए पनि किन भन्दाखेरि आफ्नो मूल गुरुको त्योबाट चाहिँ उहाँले पनि त्यो गरिसकेको कारणले गर्दाखेरि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईलाई चाहिँ त्यस्तो खालको पुण्य प्राप्त हुन्छ 다나싱 사강은 되는 쉬야다. 아
अब तपाईँले त्यो होटलमै बोलाएर खाना खुवाए पनि फेरि त्यो पनि पुण्य त्यस्तै हुन्छ या 那东西的弄过来听的阿呀不是在大家不加巴拉没啥那妈妈呀那说的比哈的地米地米 파와시를 제발 좀지 제발 주소 제가 그래서 아야 아버자 자다가 보자 바라베자나 마마에나 주드라 해기도 파와시를 제발 제발 디자와 제자와 제발 더 생각은 주사마 담자 자서로 되게 도와줘 좀 대대나 제발 예지가 사고면서 지고 하라나 결혼이 장어 주에게 이렇게 때마다 주사마 모아서 타바주도 수도하더니 준대한테 하나도 이제 전차다 주고라 준대 허세나만 내야지야 주야지 뭐 손이 제제도 전대네 예주지 뭐 손이 제제 내셔제 돈에서 저와지 세지매 순녀방에 하면서 저와지 저한테 정말 좀 제내고 정무선대 저방 못해주는 주소도 내가 나와 대단하네 준대한테 살아가고 자주는 저 거와지네 저도 그냥 대대 자마라 저고 저거 아니야 자마라 저한테는 잘하고 자마지 좋아서네 보면은 자주대 좀대한테 가라와대 로즈 자마자네 주는 자에게 저 소도 대사이 대사이 저자들이나 그게 nama phola ne ko du ko jaga ma du ko la 먼저 샤바 가지 와르 디 자리네 안다 디 무해만을 그 저도 강할 때 전에 다 됐어요. 엄마 로하지 고민다 제자 근데 전지를 아주 뢰데 그 내고 근데 전지 제가 근데 다들 근데 레진을 뢰데 제단디 나가 키에서 봐 야감하고 공부돼 제가 투불라 레스 아니 디 저도 저 올해 그 문제 보래 저 나라랑 야랑한테 뒤에 그러면서 문제 보여 제 문제 보다가 서로 갔다 문제만 서로 갔다 진 선생 다 그때만 수수다라면 인상이 부나 선생 어디 그때만 수수다라면 되게 직전은 뭐지 어디 맨로다 간다 야비진도다 야비진도 일단 겨울에 지내서 다라면 저는 그때만 군대 아이랑도 군대네 근데 그때만 야비진도 사이 서로 따라다라면 저 수사라면 보래 군지 부자지 수사라면 보래 제자디 자라면 보라 아니 저저 내 마음 단도 중에 상게 상게 탐 텔레폰 내가 교사 버려 이더면 제가 수사라면 보이나 수사라면 보래 표현이 성기 저주상에 탐자 부원이냐 하루 와서 하고서 어떻지 제가 빼다난도 가면은라 빠지다는지 빠지시기나 그러시나 이유 지미다말 빠질 때 정말 이내 스스 교사야 저도 미게 단지 하라 보여야 돼 서자 보여야 돼 제테니 겨와사야 제도 건설 부야 어디 신비 세다지 다짐만하진 야 디콘생이 세다지 디고들 부야로 지금다야 칼라이 차인 서치가 다양한 부가블라 소득 기회시 소득
소소자라면 인상 어또 부위나 또야라면 부위 제자디 미래를 수인의 미래를 자라면 이제 부위 하나다 저저도 가야지 부위 소자라면 부위 그런데 소자라면 부위 다 편디 sanjay chale devala pule habe kyo saba re tigli puwe tig sotala ma imsa puwe ne sanjay chale devala pule habe kyo saba dazi mi khadiyo ne tamal devala ma puwe ne tigli niyo sunjaba chena ha lebi chen sanjay devi kyo saba ha tu santan puwe ne म धेरै पहिला तिब्बतमा म तीर्थयात्रा जाँदाखेरि अहिले एउटा त्यो होटेलको एकजना छ त्यो मार्फत म गएको थिएँ अहिले मलाई नाम त थाहा भएन र त्यो बेला म तिब्बतमा घ्याउ कर्मापा रिम्बुजेको गुम्बा छुर्फुमा म त्यहाँ पुगेको थिएँ त्यो बेला खास म रटिङ रिम्बुजेको त्यो गुम्बामा जाँदाखेरि त्यहाँ बाटोमा र त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ दान गर्दा त्यहाँ छुर्पु गुम्बामा मैले दान गरेको थिएँ अब मैले त्यहाँ के आशय चाहिँ उत्पन्न गरेँ भने मलाई सबै त थाहा छैन तर त्यो बेला मैले त्यहाँको सम्पूर्ण सङ्घहरूलाई मैले आफैले दान चढाएको थिएँ मेरै हातले चाहिँ मैले त्यहाँ दान चढाएको थिएँ दान दक्षिणा चढाउँदाखेरि त्यहाँ त्यो सबै त्यो एउटा चाहिँ सङ्घलाई मैले हातमा त्यहाँ चढाउँदाखेरि दक्षिणा चढाउँदाखेरि मैले चाहिँ आफ्नै गुरु विशेष गरी मेरो चाहिँ अब चाहिँ टिजा रिम्पोचे हुनुहुन्थ्यो उहाँको त्यो भाव कारणले उहाँ नै मेरो चाहिँ त्यो हो सम्झेर मैले चाहिँ उहाँलाई त्यो उहाँ मूल गुरु मेरो गुरु हो सम्झेर मैले त्यसरी चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ चढाएको थिएँ र त्यसरी चाहिँ मैले चढाएको कारण त्यो चाहिँ मलाई याद छ तर त्यो त्यसरी चढाएको खण्डमा चाहिँ हामीले के हुन्छ त भन्दाखेरि पुण्य चाहिँ के त हुन्छ भन्दाखेरि आफूले त्यो आफ्नो मूल गुरु हो सम्झेर एउटा सङ्घलाई त्यसरी चढाए पनि त्यहाँ अब त्यहाँ धेरैवटा सङ्घहरू छ त्यो सबै सङ्घलाई त्यसरी आफ्नो मूल गुरु नै उहाँ होस् सम्झेर चाहिँ चढायो भने त्यो पुण्य चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि 10 दिशाको बुद्धहरूलाई चढाएको भन्दा पनि बढी चाहिँ तपाईँहरूलाई सम्पूर्ण बुद्धहरूलाई चढाएको भन्दा पनि बढी पुण्य तपाईँलाई प्राप्त हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो तपाईको यो यस्तो चाहिँ तपाईले सोच्नु पर्यो त्यसरी चाहिँ तपाईले अब घरमा पनि अहिले कहिले काहीँ आफन्तहरू कोही त्यस्तो खालको चाहिँ व्यक्तिहरूलाई आमन्त्रण गरेर एउटा पानी चाहिँ अथवा के भन्छ चिया खाना केही चढाउनु भयो अर्थात् तपाईको त्यो चाहिँ घरमा चाहिँ भोजको पार्टीको आयोजनै गर्नुभयो भने पनि हेर्दाखेरि पार्टी नै भए पनि तर त्यो जब तपाईले चढाउँदाखेरि चाहिँ त्यसरी तपाईले चढाउँदाखेरि चाहिँ त्यो सबै जोसुकै होस् त्यो अघि भने जस्तो भिक्षु होस् गृहस्थी होस् जोसुकै होस् त्यो चाहिँ मेरो आफ्नो मूल गुरु हो सम्झेर चाहिँ त्यो खाना अर्थात् चिया त्यो जे तपाईले चढाउँछ त्यो चढाउने त्यो दान गर्ने चिज चाहिँ त्यसरी आफ्नो मूल गुरु नै मेरो साक्षात् मेरो मूल गुरु नै उहाँ हो सम्झेर त्यसरी तपाईले चढायो भने त्यो चढाएको चाहिँ पुण्य चाहिँ अनगिन्ती बुद्धहरूलाई चाहिँ चढाएको भन्दा पनि बढी हुन्छ त्यो त एकजनालाई चढाउँदा त त्यस्तो हुन्छ भने त्यहाँ धेरैजना मान्छे हुँदाखेरि त्यो सबै मान्छेलाई त्यसरी मेरो गुरु मूल गुरु नै उहाँ हो सम्झेर त्यसरी चाहिँ साक्षात् मूल गुरुको रूपमा उहाँलाई हेरेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ तपाईँले दान गर्यो भने तपाईँलाई त्यो खालको चाहिँ अपार चाहिँ अपरम्पार पुण्य चाहिँ लाभ हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले यो खालको चाहिँ लाभ लिन पनि अनुरोध गर्छु धन्यवाद 야, 수분이 롱치다. 좀대한대야지 잡아서 주마야 잡아서 산지지 산주사바사바사바나라 패다바사바지 외면다바나 지자면주사바사바사바나라 주다베 다바지니 면주다만이 주는데 용어다라 좋아다바사바나라 좋아 좀대한대야 산주사베다바나 다바시베지다마이 사주바이 지자면주 송아지 되게주서라 좀대한테 자자마라 졸라 되게 가서 졸라 지자베 주사바사바사바나 패다베다베베다 지자면 주사바사바사바나 주다베다베 저대도아노저대대지나라 발루이라 지자 아자데메다마나 다마제베자바자바나 지자바자바나 지자자노조아자방야줄라 제도
真的这诺这么这个大年吧的，这那个这么这个这么大把两大把是不是听的这个？甚至这他们甚至对啊，公安这帮的这帮么这帮这么也帮。这些这那么这些没那这个嘛这是大白大巴这他妈这不嘛那么白娘儿这边这娘儿打我，打是这没把人娘儿这家是这个人娘儿打我主要没那个是你们这，天天是这主要讲的这他妈是这都不这就那，天天就他妈这没这肌肉我在下去。凶啊吧，我的，哦呀，那个就我那个，咱们这个，好嘞，啥西不也最近没到达？这让人听了，对嘛，他们就是的，甚至他们就是商业，他们这个，就是什么给找在那大把世界上就是什么是，让的难为的，那你要把热现在没热，他这是那么的，不是他们就我是觉得这话当，是这样民间把工作不要用说，这样。आफूले र सम्पूर्ण प्राणी र सम्पूर्ण बुद्धहरूले तिनै कालमा सञ्चय गरेको यो पुण्यको कारणले गर्दाखेरि आफू लगायत आफ्नो परिवार आफन्त र सम्पूर्ण प्राणीहरू विशेष गरी 6 वटा लोकको एउटा पनि प्राणी नरहने गरी सबै प्राणीहरूको मनमा बोधिचित्त उत्पादन होस् र त्यो बोधिचित्त उत्पादन भएर यो दुःखको सागरबाट चाँडै निर्माण प्राप्त गई बुद्धत्व प्राप्त गरोस् भनेर चाहिँ प्रार्थना 常住真住人不这马街。多年大人不这功德百万就。 테라 군도 자와좀 대저 제냐 모두 대베드 자와가 람사데냐 아마조제 매주 남들아 땀에 쯤담대라제 도저가르냐는 주제로서 자외된다 자와요 매단조와 망구의 배신노와 semderewa damadu 랑다 심제 탐지 생애 탐지 주든서 교회도 때는 심제 순저지가 랑이 통화 되바 템버 레바 땀도 잡았대. 아니 랑게 심제 순저지 통화 되바 템버 레바 땀도 잡았대. 심제 탐지 동화 탐지 때마다 신네. 아니 가자.
대지 풀어서 잡았다. 대낮에 잡았으니까 위에서 영쇼. आफू र सम्पूर्ण प्रणाली र सबै बुद्धहरूले तिनै कालमा सञ्चय गरेको पुण्यको कारणले गर्दाखेरि यो आफूले देखेको जति, आफूले सम्झेको जति, आफूले छुएको जति सम्पूर्ण प्रणालीहरू चाहिँ यो दुःखबाट, यो भवसागरबाट चाँडो मुक्त भई बुद्धता प्राप्त गरोस् भनेर। 대마오다 랑게 사베 대마오다 두스 게자 선제 탐지 두스는 서 게자 상게 탐지 두스는 서 게자 파다점 파딱점 이마다 되네 라다 호텔에서 आफू सम्पूर्ण प्राणी र सम्पूर्ण बुद्धहरूले तिनै कालमा सञ्चय गरेको सम्पूर्ण चाहिँ पुण्यहरू हेर्दा देखिने संज्ञा चाहिँ देखिने संज्ञा रूपी सत्ता मात्रै हो। हेर्दा देखिने म भन्ने नाम संज्ञा मात्रै हो। हेर्दा देखिने नामको संज्ञा मात्रै भएको बुद्ध भूमि। हेर्दा देखिने संज्ञा नाम रूपी प्राणीहरू मात्र। हेर्दा देखिने संज्ञा रूपी बुद्ध भूमिमा हेर्दा देखिने संज्ञा रूपी नाम मात्रै म पनि त्यो बुद्ध भूमिमा चाहिँ पुगोस्। जमल बाबे चिता जबा दगुन्द समोदय दागुन्ये चितन्दर जगवा दिता दमजे रादुम तुझे जवादम जे जिंगो आगला तुझो भाई दया गवे सवा दिगन जा संबो तुझे और ये जावर बच्चे का काटिन तक से और जे दिगितन जावर बच्चे छोई बतान जावर बच्चे काटिन चेमे तोने ता कुछ ते भी तुझे कौन से तू मान जाए। यो सबै अब हाम्रो यो सबै हामीलाई यो अवसर प्राप्त यो सबै चाहिँ विशेष गरी परम पावन दलाई लामाज्यूको कल्याणले कृपाले गर्दाखेरि भएकोले उहाँको चाहिँ दीर्घायु र उहाँको जो चाहिँ योजनाहरू छ सबै सिद्ध हुनको लागि प्रार्थना गरौँ। Yeah.
त्यो चाहिँ यहाँ